Rahman ko ansi farsa situ naftahe gargarsa tana pinaggu siddaysa situ te nafwallasa nura ke kalbi to ibsa Kubate kalbi to khaisa me maljeti si parsa Ya moti motota ya barahmata namni sibbakate yom rakon cinkata jechi khemi awan kalbi to hawata ya habibi khanko ya dawa furmata namni sirra pagate jirun sadukano ite Tana bin ambar sijite situ te na kwallasa nura ke kalbi to ibsa kubate kalbi to khaisa me maljeti si parsa Rahma ko si farsa situ naf gargarsa hunda amri chimte situ na lafisa tana fi sidayse wa hunda sitibsa sumatti namri ulkanna amri to situ nafbana sidayse nintaha ona Ya moti motota ilahi khanko ya abba hurmata si Ya moti motota ya abba rahmata namni sibbakate yomi wajinkata jechi khemi awam par kalbi furmata ya habibi khanko ya dawa furmata tana pinoggo sifarsa tana pinoggo sidaysa tana Oh,